Thobela ke a le lotšha ke a le dumediša ke a le amogela go semoya ka Dr. Magabo le kgone ke rata re dire weekly prediction ya rena re bona rena mabaka tša bophelo a tlo sepela jwang bekeng e yona ye re lego mo go yona re bona rena tša bophelo di tlo sepela gabotse dilo tše re di nyaka gore tlo di humana jwalo le jwalo ke eng mathata re ka kopanang le ona bekeng e gore re kgone re tsebe re be ile re prepared for ona re kgone go solver re ne re dira tsela tše re kry-a ditsela tše e le gore re ka kgona go solver mathata ka gona oil ile ke tlolang ka yona matsogo ke spiritual awakening oil ke oil e leng gore ge ke divina ge ke tšhola ditaola ge ke tlo dira seprofeto sa ka dikarata jwale le jwale di-tarot cards di-horoscope ntho ngwe le ngwe and then ke tlola ka yona mo matsogo bešo ke robala ke a šomiša gona ka tsela e ke šomišang ka gona ya nthuta kudu for the spiritual attacks go se ka ba spiritual attacks go se ka ba nightmares go se ka ba le tsona digateletše ya nthuša gore ke kgone go kry-a melaetša tša go badimo ba ka go se ka kgotsa go ba le di-blockage ka re bophelo ba ka batho ba ile re ba le ka go blocka tsona ditoro tša ka and then ye le bonago mo ke money oil ka se lo enghumišitše ka se le dire gore ke nna mohumi ga se dilo tša go thwala lo ke di-simple things ke šomiša di-simple herbs di-traditional herbs go di dira di-oil jake and so money oil yake kore e dira gore lucky yaka e seke ya tšhaba lucky yaka ya tšhelete anything to do with tšhelete di-blessings tša tša go badimo ba ka o se ka ba le batho ba ile gore ba tla mbloka tšona o se ka ba le batho ba ile gore ba tla mbloka tšona batho ba kgona go utswetša lucky ya gago batho ba kgona go thwala ka wena jalo le jalo so ya thuša gore o se ka ba le mabaka gore kgotse le gore go na le motho le gore a ka thwala ka lucky yaka a utswa lucky yaka mo go nna goba a e blocka ka thoma ba le di-bad luck ge ke fa motho tšhelete o se ka kgotse le motho la o tša tšhelete ela o ya go e bereka so ya thuša kudu pele ke fa motho tšhelete ke tlola ka ene matsogong a ka gore motho ge le gore o na le di-bad intentions a se ka ba le maatla dilo tša ga tša go di šomiša tlhare tša di se ka ba tša ba le maatla ga motho a mpha tšhelete go ka kgotse le tšhelete a mphang yona o e berekile tšhelete setlhare sa gage a se be le maatla yo protector yona oil yake okay ke rata go amogela ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneo la rena ke kgopela le subscribe le like channel ya rena le ipsene ka taba tše ke le tshwaretseng tšona ke a tshepa gore video ya today message o ke tlo le fa ngwana wa today o tla bolela le lena go ka tše dingwe tša dilo di ka bolela le wena tše dingwe di ka se bolele le wena mare di ka bolela le batho ba ile gore ba mo gaufi le wena motlho mona motho le gore na le mathata motho a leng gaufi le wena a tla go botsa ka mathata a gage and immediately ya renga tabele ke boletše moke wa tseba gore okay wa ka reading ela ba boletše 1 2 3 motho nka mo advisor so le so ke the purpose of this reading re kgone go tseba gore na ge re kopana le mathata re tlo a solva jang ke eng ilo tše di nyakang ka ra bophelo ba rena tše e le gore di ka re protector from any meleko any mathata jwale le jwale badimo ba rena ba reng dikarata tše ke tlo di šomiša mo ke dikarata tša badimo so go ra gore ke di-ancestors ke kgati tše e le gore ke tša di-ancestors tša rena and then re tlo kwa melaetša tša go bona ke na le the prince of staves ke na le the lovers ke na le the 6 of cups ke na le the prince of the sacred circles ke na le the 7 of the sacred circles ke na le the 9 of cups okay I get le ke go ntšha 2 more cards ka pa teng wa ke pedi ke na le the sun ke na le the 5 of cups why di-cups di tšwelela di le ka bontši so why di-cups di tšwelela ka bontši so ke na le the 7 of staves okay ke na le the temperance the last card ke na le the star okay ona ka tše dingwe tše lone ke di nyaka but a di tšwelele tše le gore di ka re botša ka di-problems tše re tla di facing this week a di tšwelele gore gore o ka senapo e ba le mathata the staves sacred circles the staves okay ka karata tše pedi tše ke e lego the prince of staves le the 7 of staves mo molaetša o tla mo wena o e tšwa go badimo ba gago ba bolela kudu ka mošomo wa gago
o bolela kudu ka mošomo wa gago. Go na batho ba ba ile gore ka se sebaka kgotsa motlhomo ebile ga o šome o nyakana le mošomo tseba di-opportunity tša gore o kry-e mošomo ke tše dintšhi o ka o kry-a mošomo badimo ba ebile ba tla go fa le tsona le tše re bitša ke di-creative ideas o kgona go tla mo go wena ka tsela ya di-thoughts o kgotse le gore o ba le monagano wa gore o ka bula business e itseng goba o ka dira ntho e solso e le gore e ka o tlišetša tšhelete e ka o tlišetša letseno. So ntho o swantse o dire kore o seke wa tšela di-thoughts tšeo ge di tla mo go wena o seke wa di tšela fase o seke wa ba le ntho ya gore o kore wa ba le di-doubts gore dilo tše ka sepela gabotse o seka kgotsa o ba le ntho la gore e ka se be successful ntho eke goba kgotse le gore ga ba etla wena ba o fa those business ideas those great ideas wena wa di tšea o di kgaphela ka matheko o seke wa dira so because ke ka mokgwa le gore wena ba rata go fa tšhelete ka gone ka mokgwa le gore e nngwe ya ditšhelete tša gago lefa la gago le tlatla ka gona ntle le gore o kgotse le gore o šomela motho full time motlho mongwe ya rona tlo o kry mmereko wa full time le yona e gona but go na le gore ba itliša through di-thoughts tše e le gore motlho mongwe ka ba ntho e ke dilo tše concerning business dilo tše le gore o ka di dira ka mpho tše le gore na le tšona mo e le motlho mongwe rata gore o dire ntho e so o dire ntho e so jalo le jalo akere. So di-opportunity tše dintšhi di etla for wena for mešomo le tšona di-creative ideas tšeo le tšona o di theeletše jwale le jwalo ka gore go ya ka dikarata tše ka mokgwa di bolelang ka gona ge o ka theeletša se mangwele a ba botšang sona ba badimo ba botšang sona o tlatla o e ba successful tša bophelo di tlo sepela gabotse tša bophelo di tlo sepela gabotse ba re ntho e le gore wa inyaka o nyaka o e dirang tšo ka sekara bophelo ba gago o sa tlo e dira and ebile e sa tlo ba very very successful and go ba successful ga yona ke na le the prince of the secret circle ke na le the sun ke na le the seven of the secret circles karata tše tharo tšeke dimpotša ka success le tšo e le gore o tlo kgona go di fitlhelela ka raphelo ba gago ba re ntho e le gore o gare o šomana le yona e ka ba mmereko wa o nang le ona motlho mo ka no bona o ka re maybe e salary o ga se ntšhi o ba business ya gago bona o ka re maybe ga e nape e sepela gabotse ba re ko dumela moepathutse ko dumela moepathutse a go le kgomoleletša go gaufi wena ntho o swantse o e dire kore o be le hope o be le faith and o ke thute go manifesta dilo o attracta lo tše di botse ka bophelo ba gago go ka re ntho ngwe le mmereko mongwe le o ke o dira wa kgotsa o le positive go o dira o sena di-doubts tseba gore mmereko wa gago o tla ba successful dilo tše di botse di tlatla ka bophelo ba gago ba re whatever o berekang ka yona ka se sebaka goba whatever ba o bontšhang yona ntho ene o e le gore maybe o na le go idouta tseba gore ke yona e tlo o tlišetšang katlego ka gare ga bophelo ba gago and o gopele gore katlego ya gago ga se ya gago fela katlego ya gago ebile ke katlego ya bana ba gago ke katlego ya ditlogolo tša gago ebile katlego ya gago ke katlego ya everyone a phela mo lefaseng ka gore bophelo ke maatla bophelo ke energy tšhelete ke energy so the more re manifestang dilo tše di botse re le ka go attracta dilo tše di botse ka ra maphelo a rena dilo tša tše di botse di tla ka ra maphelo a rena a di gole rena re iteng di gola batho ka moka ka nako ngwe o na le business eo ya gago and then wa kgotse le gore ka mehla go šoma mo business ya gago o šoma ka faith ka tshepo ya gore e tla gola mo e le gore o bile o kgona le go hira batho ba bangwe then motho lela o mo hirileng tšhelete o mo patelang yona tšhelete la e gola yena le balapa la gage tšhelete la motho la o kgona go ja le ka bennyane o kgona go ja ngwana gage a moša sekolong ka yona ngwana a phasa botse ngwana ba kgona university ngwana a ba le a better future e le ka baka la eng yona tšhelete na bo go mo patela yona so ke ntela go bontšha gore katlego ya gago ga e affect wena fela e affecta batho ka moka so the minute ba o bontšha something ba re dira 1 2 3 wena o ena le di-doubts tšo tša gago di tlo tliša di-negative energies tše e le gore di affecta batho ka moka okay and then ntho e kgolo e ba reng o e dire badimo ba gago a kere gore o kgone go bona katlego ke na le the temperance ke na le the star ka karata tše pedi tše ke ba go botša gore ka nako ngwe ka no bona o ka re ga lefifi mare tseba gore kganya e gona ka raphelo ba gago so wena o swantse o make sure gore le go bona ka re o bona lefifi ka raphelo ba gago make sure lefifi lewe o le tloshe o tle kganya ka raphelo ba gago gobane manyelo a gago badimo bao ba gare ba go bonišetša ka kganya ka nako tše tsotlhe ba gare ba go lebeletše ba go protector ba go fa di-good ideas theeletša intuition ya gago ka re ba tlatla wena ka intuition ba bolela le wena ba botša ba re dira seke o seke wa ignora intuition ewe ge e bolela le wena wa ignora melaetša ya badimo ba ge ba bolela le wena ka re ba leka go thuša wena ga ba thuše wena fela ba thuša le the coming generation o pele gore the coming generation ya gago ke eng e sa le generation ya bona ka gore o madi a bona
and then into ba e kgole ba re santse o dire ke ntho la re o ke thute go lekalekanetša dilo ka raphelo ba gago, o ke thute o lekalekanetša dilo, balansa dilo tša gago, checka around, checka dilo tše o berekang ka tšona, checka environment tše o berekang mo go tšona, checka dilo tše o di šomišang go o phela goba di-environment tše o leng ka ga tšona go o phela. O balance dilo, o ka balansa dilo tša tshwana le ditšhelete, wa kgotse le gore o di balansa ka tsela ya budget, ya o dira budget, wa tseba gore okay ga ke gola ke tla tša bokete ka iša mo, ka tša bokete ka ya dikolotong, ka tša bokete ka fihla ka saver. E tlo go thuša ntho mafelelong. E re go šoma o balance mmereko wa gago le family ya gago, ba mmereko wa gago le di-relationship o di balance. O ka tša nako ntšhi o le mmerekong akere, and then mara go boa e ba le nakonyana ya go bonda le family, ka di-weekend e ba le nakonyana ya go bonda le di-friends jwale le jwalo. And gape ebile o balansa bophelo ba gago le your spiritual life ya gago. E ba le nako ya go rapela, e ba le nako ya gore o dule o itee for 50 minutes, for 50 minutes o connecta to your soul, o connecta to manyelwe a gago. Ke dilo tse ba nyaka gore o di dire. Connection e we go connecta to your soul, o connecta to manyelwe a gago, e tlo go thuša ka ra bophelo gore ka ba etla wena ba go guide ba re dira so ska dira so, o kgone go bakwa, o ska kgotsa o ignore those thoughts. Ka re go se spiritually connected ba tla wena ba le ka go bontšha dilo mara o tlo kgotse le gore ga o di followe wa ba ignore ka metlha ba bolela ka wena, mohlomong ke meleko ke ka mokgwa le gore wena mana ba a gago ba o berekile ka ona gore ge mangwele a gago ba etla wena ba bolela wena o seke wa bakwa. So leka go lwa le ntho we e lwa le lefifi le we o tliše kganya ka ra bophelo ba gago, then o tla bona dilo tša di tlo sepela ga botse. Okay, ba sa bolela ka di-relationship ge e le gore o single ka se sebaka, tseba gore go na le motho o ka tlang wa kopana le ene segale e tlo ba love at first sight. Motho o tlo kopana le ena e tlo ba your soulmate, motho a ka understandang tsela ya gago ya semoya, motho a tla respectang religion ya gago, a tla respectang tumelo ya gago. Ge e le gore o ka ra relationship beke ke beke botse, it's a romantic week for you guys. O tlo bontšha motho o phele le ena gore wa mo rata, le ena tla go bontšha gore wa go rata. So e ba open for love. Le wena ke thata go le motho, then go ke thata le wena motho o phelang le ena le ena o tla go rata and ebile o tla go respecta. O ska kgotse le gore wena o fa lerato le lentšhi, motho la ebile o swetša thoma tša advantage, o bona gore wena o mo rata go fetiša tekano mo e le gore o thoma o dira diphošo ka ra relationship and wena o kgomotše o tšhaba go bolela because o try gore o mo gogele mo go wena. No, ge o na le mathata ka ra relationship ke thuteng go dula fase o bontšhe motho gore no 1 2 3 ga ya ga botse, ga ke e rate go dira 1 2 3, then le ena a kgone go tseba gore okay ge ke dira 1 2 3 ke kweša motho bohloko and ga ke nyaka go mo kweša bohloko. And then ba sa bolela ba sa re e tlo ba beke botse when coming to lerato, when coming to lo tša di-relationship, e ka ba family relationship, e ka ba relationship e le gore ke a friend, a colleague, mogwera, motho o berekang le ena, moagišane jwale le jwalo. O ra re ka se be le any argument, dilo di tlo no sepela ga botse mo e leng gore ba sa buša badimo ba ba re rutang bana ditaola le seenatšo badimong. E re go tšhaiša mola o ke phena ke a tsa gore o lapile, o ke phena ka gore few minutes nyana dula le ngwana wa fase ko rena sekolong ba ba rutileng o mo thušenyana ka di-homework tša gage mo le mola. Nako nngwe a re duleng le bana ba rena fase re ba rute kudu ka spirituality, ba kgone go tseba rena ba tswa ba le kae, bana ba seke ba latlhega. Ka the minute ngwana a sa tsebe selo ka spirituality sa gage a sa tsebe selo ka tradition ya gage, bana ba rena ba latlhega. So gore re dirang re destroya di-inheritance tša rena, re destroya legacy ya rena jwale le jwalo. Okay, ke sana gape le the 5 of cups, ke sana gape le the 9 of cups. Okay, go na le motho mongwe le ra ka nna a tlo koša bohloko gana mo bekeng wa kgotse le gore o feel o ka re motho ga ntreat ga botse ga ntshwara ga botse ke setse ke boletse gore o ka kgotsa ka ra relationship wa kgotse le gore wa feel gore no motho o phelang le ena o dira gampe, e ka ba a friend ka ba motho le gore o na le relationship le ena mohlomong le a ratana ba ke ka ra lenyalo wa bona gore partner ka ke nete o na le tše le gore wa di dira tše le gore ga di nthabiše, o dira di-mistake tše dintšhi le tše le gore di nkoša bohloko.
e gona le tšele gore nako ngwe ba re o direng o accepta motho ka mogaleng ka gona mara o ska accepta gore motho a o dire dilo tše dimpe goba motho a o kweše bohloko dula le ena fase go na le ntho o tlo e feelang this week o tlo feela pain gobane gona motho a tlo o dirang gampe a tlo go betrayang you are going to feel betrayed o tlo kwa bohloko o ska lebala tsile le a thapele tlo go thuša and nako ngwe go avoida lo tše di so ke nthola gore nako ngwe fela o checka gore na dilo ka ra relationship ya go di sepela gabotse na o bone gore no man gape this past few days or a few weeks re gagana gafetša and re lwela dilo tše dinnyane a na bothata keng checka from your side gore na keng ntho ka bangwe e dira e le gore mohlomongwe e ka ba e dira gore kore e eda godimo ga tšona arguments tšele from there checka from your partner's side gore na keng ilo tša di dira e ka no ba e le mokgotsi ka mokgonowe mohlomongwe mokgotsi wa ke mothola gore o rata go kotla too much wa checka gore na wa e mokgotsa ka le so okay mohlomongwe go setse o bolela dilo tše di botse tše di positive o botša mokgotsi ao then yena o bolela dilo tše di negative kore wa kwa gore motho o ka re o na le monanyana ka ra bophelo baka ge ke mmotša dilo tše di botse o ka re ga a kgatlhege ge ke ga mpotšiša dipotšišo ka dilo tše ke nyakang go di dira ge ke mo fa dikarabo sefatlhego sa change wa bontšha gore o kwatile or o tenegile then dula le ena fase before sekgotse se senyega o le ko mmontšha gore 1 2 3 ga e gabotse o se ka kgotša motho a o kotla ka metlha a go moka wena kgomotše and then enga yela e builda ka moare ga gago yena mohlomongwe a ka no ba dira dilo tše on purpose eng goba mohlomongwe wa o kotla because yena a kgone go bona gore yena o koša bohloko and then go mmotša gore 1 2 3 ga ke ithabele and as long as o tšwela pele ka go dira 1 2 3 sekgotse sa rena se tata se thubega then motho ola ke e warning mo go yena o kgona go phafarega bona re motho wa mpona gore ke nnete ka mojealous and then motho a ka kgona go stopa go dira dilo tšeowe unless ga sa stopi then e tšwa ka re ga friendship yeo and then mare ba bolela ba re tseba gore batho ba ba go ratang ke ba bantšhi ba feta ba ile gore ba go tlhoile batho ba ba go ratang ke ba bantšhi ba feta manna ba gago batho ba go ušetša dilo tše di botse ke ba bantšhi ba feta ba ile gore ga ba ušetše dilo tše di botse so wena o a ratiwa le mangelo a gago le badimo ba go rata and ba tla go fa dilo tše di botse ka ra bophelo tšwela pele o bine le badimo ba gago le tša dikoša tšeo tša badimo goba dikoša tšeo tša kereke goba košene o e le gore ge e setšelela morithitho wa wena kore wa tsakeng o le mo fastinyana o ka na re malopo marese malopo le tša košeowe yene e le gore ka motlha ge e lela fela wa tsa ya dira gore o eme o binela mangelo a gago ba thaba ge e le gore motho wa kgona go opela fela o opele le o sa kgone go opela o no epela nako tše dingwe just to thabiša badimo ba gago o ka ba bona ebile ba šipa yona voice la gago go botse ba gore gape nna mare ke lešhaedi la go opela mara wa bona yonong o thoma o kgona go epela ya ba e le gore ke the throat chakra e be e tswallegile ba o tswaletše either go namana ba e le gore ba o tswaletše the throat chakra gore wena o palelwe o se ka kgona go ke expressa o se ka kgona go communicate le batho ba bangwe o se ka kgona go epelela badimo ba gago nako ngwe ke dijo tšela bego o dija tšona automatically di be di tswalela the throat chakra that is why no o palelwe ko opela o palelwe go go opela fela o no shaetša fela mara thoma go no epelela badimo ba gago ba tla o thuša ba bula the throat chakra ge throat chakra e bulegile ga ona ditlhong tša go ema pele ga batho wa bolela le bona ga ona ditlhong tša go ke expressa a ona ditlhong tša gore ga motho a o dirile gampe o dule fase le yena o mmotše ka lerato ka tlhompha gore 1 2 3 ga ya gabotse ene ge throat chakra e bulegile ya o thuša mašata ga abe gona because ga motho mongwe a o dira gampe o kgona go mo approacha gabotse ga mo approach with anger o mo approacha gabotse wa mmontšha gabotse gore 1 2 3 ga ya gabotse okay kona molaetša wa lena o beke ko o le gore o tla o tšwa go mangeloi ke tlo ne tša karata tše pedi fela 111 one card ke na le the warrior ya re be fearless and stand strong okay tše ke tše pedi ke na le purity tše tharo ke na le the will ke na le sovereignty okay ke na le the divine guardian are protection of the winged mother okay ka tšona dikarata tše ke nago le tšona mo dikarata tše the warrior be fearless and stand strong
ke setse ke boletse ka the throat chakra gore throat chakra ke chakra ya bo 5 e le gore e mo mogolong ke chakra e leng gore e re thuša gore re kgone go bolela re kgone go rapela re kgone go ema pele ga batho ra bolela le bona ra ba motivate ra ke expressa ra ntšha maikutlo a rena jwale le jwalo so ba re o seke wa šiega tlogela go ba le fiega go ka kgotsa o le fiega too much kore bofiega bowe motho a tshwana go ba le fiega the minute o ba le fiega ra phelo ba gago ke negative energy tsore o na le di-negative energy e lwa le tsona negative energy le ka o ke cleanser negative energy o di sepele e lwa ka thapelo negative energy o di sepele then ga wa tshwana go ba le fear ka re go ena le fear and then o tlo kgona go bolela jwang le badimo ba gago go ena le fear ka ba etla ba botsa ditaba wena ga o di tshepe ntongo lengwe lengwe wena ga o believe go ena le fear o tlo kgotsa le ile go motho gore a ye go thuša spiritually maybe o ya go cleansa or something kgotsa le wena motho le o tlo kgotsa go botšhanga ka gorena after go se no nthuša ka dilo tšowe ke nnete bophelo ba ka bo tla change nna ke nnete 1 2 3 4 5 na because wena ga una hope wena ka boswana ona faith o tletse ka fear gore ga o believe before motho a o thuša ga o believe gore motho o tlo o thuša so tlogela go ba le fear go ena le fear o tlo kgotsa le go le sekolong o studiša ka metlha kore le ngwaga o sa thoma already wena ke potsa re shimare ko faila ga ba re test wena ka metlha ntho ya mathomo tlang ka pele wa kore ko faila ke fear ntho a una hope wena a una faith so ba re e ba strong ke badimo ba gago e ba strong go nyaka ga purity ka ra bophelo ba gago go nyaka ga kganya ka ra bophelo ba gago go nyaka ga lesedi ka ra bophelo ba gago go ena and then ebile go nyaka le maikemišetšo go ena dilo tšo ka mokana tšona wa tlogela ba le fear wa ba le kganya ka ra bophelo ba gago e le gore e tla tloša negative energies and wa ba le maikemišetšo dilo ka moka tšeo di nyakago di tla go fitlhela dilo tše di botse tlatla ka ra bophelo ba gago the divine guardian ena are protection of the winged mother. Okay, this one e ke nyako e bala from buka ya yona and then ke le tlhalosetše in full gore na e ra goreng protection of the winged mother mo e leng gore o tshwanetse o protecte your spiritual gift o tshwanetse o tsebe go protecta your spiritual gift yo a ke e bone warrior okay ka yona wa ke sa e bone the warrior ke bona the wings warrior ke e bone okay ke lebeletse ntho e wrong divine guardian ke lebeletse karata e wrong sorry page 43 the divine guardian protection of the winged mother. You are venturing through a time of significant spiritual growth and healing. Ora ka se sebaka o tsena ka ga face engwe ka ra bophelo ye le re bolela kudu le wena ka spirituality your spiritual growth go gola spiritually mo le re o kgona go connecta le manyelo a gago na o tla di dira jang dilo tšowe go ka fela o ke phana go ela ba reng balance your things ba se ba boletse badimo ba reng ke thuto go balance dilo tša gago nako ngwe fela o kry nako le gore o tla nna o ite maybe 5 or 10 or even 15 minutes o ditše gana mowe o dire di-breathing technique tša gago and then o fetse o connect spiritually to your soul o tla bona o ka no thoma mathomo go ntse o thoma o dira this technique wa thoma o sokola pele mara ga nako ntse ya o feletse le gore o tlo thoma go e mastera o kgona go connecta to your spiritual guides o connecta to your soul o connecta to your spiritual guides. There are many changes occurring internally and they will be reflected in your external world soon also. Hona dilo tše le rona di changes tše dintši hona dilo tše le di thoma o diragala ka mo gare ga gago kore ka mo gare ga soul ya gago di thoma o diragala mo spiriting sa gago di thoma o diragala mo di-chakreng tša gago on the chakras. So and then whatever e diragalang mo di-chakrasing tša gago a kere e diragala within your body within your soul nto we e sa tlo tšwela le ka ntle batho ba tla e bona ge di-chakras tša gago di le blocked batho ba tlo go bona easy batho ba le ba tseba kudu ka di-chakras ba tlo go bona ka speed ora o tswalela kiloke o di-chakras a se di-balance le ba kgona tswana ke chakras e feng e se balancewe so di-chakras tšela di affecta maphelo a rena go ka kgotse le gore gona chakra itseng e le gore e tswalelekile
then chakra e tlo dira gore wa go le chakra le gore e sepedišana le lethabo jwale le jwale ga e tswalegile then o tlo no phela o kwatile ga e tswalegile o ba worried too much ga e tswalegile wa panica o ba le anxiety jwale le jwalo ga e tswalegile o ba le ditlhong ga e tswalegile ga o kgone go lasta relationship tša go di last o tsena from this relationship to another o phela kore batho ba tšama ba o hetha ka montle ka moke ga o kgone go kry-a motho wa straight chakras tšeo di tswalegile a di bulega. You are protected during these times by the love and strength of the winged mother, Lady Isis. Kena Lady Isis shwena, but Lady Isis ke our winged mother. Lady Isis o re protectile. Re tlo bolela kudu ka the Egyptian gods, Egyptian goddess. She's one of the Egyptian goddess. Kena Lady Isis. So ba tseba gore o protectile. You can relax and allow your transformation to happen. Let your divine guardian protect you now as you learn to let go and trust in your own unfoldment for the greatest good. Ba ntho ile gore o nyaka gore o dire yena Lady Isis o re relaxa o ska fela pelo e a re gore go ga maoto but ntho mathomo sentse o dire gore o ska khotsa o panica connector to your soul berekana le chakras tša gago ka gore whatever e diralang within you e tla tswela ka ntle and e re ga tswela ka ntle e be a beautiful thing e le batho ba tla e bona e ska re ga tswela ka ntle ba ntho e le gore e tla tšhabisha batho. So Ariana o tla o protector guardian angel dumela di guardian angels tša di protect dumela badimo ba o protect ba mo go tlo go protect ba mo go tlo fa di blessings ba dumelele go sa ba acknowledge then ba ka se kgone go protect mara ene gape go ka ya go bona ka ntwe la gore aim ya gago e sentse la gore ke ba accepta you know ka pelo le moya e le ntwe la gore okay because ke nyaka 1 2 3 because ke nyaka tšhelete you know ke no dira so then ba ka se kgone go tla wena ba ka se kgone go fa di blessings because already wena ga wa dumele because wa feel gore they are part of my life ke di ancestors jaaka ke santse ke phele le tsona wena o no accepta fela because wa bona phelo ba go botlhakatlhakane ke ntwe la gore ke nyaka tšhelete e re ke no dira so e no tshwanela go rapela modimo o rapela because o na le mathata tšhelete mara ge dilo tša bophelo di sepela gabotse go kry-ile tšhelete tšo tša gago mathata a sepetse wena o lebala modimo then next time o ba le mathata gape modimo a ka se kgone go fa dilo tše wena o di nyakang wa kgotšane o thoma gore o rapela o fela pelo wa rona wa dilo di sa diragale ka baka la gore wena ga o rapele with faith wena ga o trust with faith. Okay bagašo ke tšona tše ke le tshwaretšeng tšona ke a tshepa gore di tla bolela le lena gomme ke le lakaletša mahlatse matlhaonolo ene ebile ke re lebe ke botse ke a le leboga.